سلاو و ریز بینرن تیجا و خوش تیوی نوکه امل پولونیایی نه آنکو پولاندا بەشانازیەوە لێرە کوردانیمە دکتۆری ددان یاخود ئوستازی جامیعانە. Doktor Arian jest najlepszym dentystą. کوردستان 24 ئەڤریکا لێران پێ خۆشحاڵی مەز دێر کاناڵت مێت کوردی بەردەوام نهاتینە سەردانە وێ منتەقی ناکردە وی وڵاتی ناکرێ و پتر کوردات نیاسن. ڕێژا کوردەل بی وڵاتی نەوەکی وڵاتێن دینە و گەلە کورد لێ هەبن. از گلک و کیف خوشم و بخیراتن بو کلی جامعه. دناف پیشمرگیان دا من زور احساس به امانتی که رو زور میواندوز بونه و سرهنده را کل سنگ شاری بون. دوستین من کردان گلک هیجانه. پیاندی مد گل کردان بو سردمه که زور کهوند زفرید و اسوان و کنتوه که ظلم لکریش لای جیران وان و که مجالی نادن دولت سر بخود چیب کنیا کردی. از نتوه یا کرد بو خود نزیکت بینم. لأو کردن بیوالاتیش داد جین جی خود گلک جوان کیریه. خلق کردا بنابه که جوان و جواز و پاقشتر دی بینن. سپاس با آماده بون هوا و سپاس که هوا زان کامه جگرتی. بوچی خلق قصداوی ولاتی ناکتن بوچی افریقا خلق دمات نه اروپا نه پولندا دماس هاتیم ما پولندا ما قصد باجره وارشو کرد که پایتخت پولونیایه بخیر بن بو پولونیا سپیده باش بداین کردستان 24 هنزانن ایرو املکیرینه لأوروپای همیه ایج درشترین جادایه کو بونمونه بو جن کو شاپینگ تدا کرن بونمونه رستوران تا هتل خلق دما ویکندا انکو خلق دما شنبه و یک شنبه بخودرت که ونتنه و جاده خلقی وی باجری بزنه وی باجری لوتس کردت ما دوی جاده دا عمد قصتوان کن نکه دی برک فاک احمدی چین احمد دیوانا پروژین گلن که جوان الویری هنه سلام الرئيس جاني باشي برا بخير بن احمد اشجي يعني مصيفي هردوچیان تەواوە هەردووچیان تەواوە احمد چند سال فريزجي تقریبا 12-13 ساڵە لە پۆلۆنیام وبينك الكلاب لە بەریتانیا انا چند سال لا ديري والله تقریبا 27-28 ساڵە 27 تمنى كوانيه تەمانێکە قلي باشا ام كورت ما جاي خوكيريا لبولندا دا وكو بزنس مان وكو او كاس هاتنا فيري كولي جابوينا دكتور وماموستا ما جاي خوكيريا يعني کوردی تیرمان کوردی سووریامان لێرە بزنسی خۆی هەیە و کوردی تورکیا هەروە لێرە بزنسی خۆی هەیە مەتاحەمە و کافی شۆپ و ئەو شتانیان وەکو ئێمەش کوردی کوردستانی عراقین هەر لێرانە مەتعەممان لێرە هەیە لە خوارەوە زۆر جێی دیکە کوردی زۆریشمان هەیە تەڵەبەیە لێرە دەخینیتن ئینسانی زۆر ڕێکن کاری ڕێستۆرات و هۆتێل و ئەوانە دەکەین و زایدەن مەسەلەن کوردانی خۆشمان لێرانە زۆرن ئەوانیش دکتۆرن لێرە تەواویان لە پۆلۆنیا خوێندویانە و تەواویان کردووە و لە ئوستازی جامیعەینە و زۆر کوردی زۆری تریشمان هەیە لێرانە لقلق ولاتن اوروبا جگاره و نرگیله قدغه بوینه لپولونیا شتم لە پۆلۆنیا جگارە قەدەغێ لەناو لۆکال بیچێشی جوازه نه بەس جیاوازە نەرگیلە درستە؟ درستە و جیاوازە نرگیله درسته بس جگاره قدغه من اوشتم دیتوه لقل پولونیا کان اما چند روزه که لیره اجیم پیام بله لولاتی کترم خویان دور اکن بلان پی بله من کردم بله من ایتالی حجبات کن یعنی زۆربەی زۆریان دەزانن کوردستان چییە زۆربەی زۆری مەسەڵەن من لەو جادەم زۆربەی خەڵکەکەی لێرێ دەزانی من خەرچ کوردستانم و کوردستانیش هەمووی
زۆر جار هەیە لێم دەپرسن پێدرم لە گوگل لە یوتیوب دەنووسیتن هەمووی دیتیتیان وڵاتێکی کو پۆڵندا جرعەتی پێ ئەوەیە کە تو بزنسێک لێرە دروست بکە یعنی نە ئاسانەوە نییە بەتەکیید جرئەتەکی دەوێتن وەکو وڵاتانی دنیا دەبی مادیبی دەبی ئیش بکەی هاوکاری حکوومەتی نییە لە حالەتی ئیشکردن دەبی بە خۆت هیمەتی خۆت بکەی لە ئەوروپای هەمیە تشت تێخواردنێ لە ڕستۆرانتا لە ماڵە تو بخۆ بکڕی زۆر گران بوویتە لێرە شووە دروست بووە تو گران بووینە ئەشای خواردن گران بووە بۆکو هەموو وڵاتێک بەڵام بەو دەرەجەنا یعنی لە وڵاتانی تر هێشتا ئەمە زۆر باشترین وەکو ئەڵمانیا و سوید لێرانە بە نسبەتێک فەرقمان هەیە پاری لێرە زڵۆتیە زڵۆتیە پارێوێرێ ناوێوێ زڵۆتی ئەگەر بڕۆمە گەشت بکەم هۆتێل بە زۆر تێری خواردن بکرد لەگەڵ هۆتێلێکی نۆرمال لە بۆ 24 ساعت لە ئەڵمانیا لێرە بەشی 48 دەکە یعنی بۆ دوو ڕۆژ بۆ دوو ڕۆژ و بە خۆشترین خواردن و بە خۆشترین پیاسەکردن لەک باش ئەحمد ئەوە هەنێم باژێڕوانیە یان پارێزگەهە ئەوە پارێزگارە پارێزگاری وچە لودس باڵێ باژێرن گەلێکت گرنگە بازار لودس بازارێکی زۆر گرنگە و ئەسەریە بینایەکانی زۆربەی زۆری لە 100 سار بەسەرەوەیە کۆمپانیەت هەرە مەزن لەوی باژێرینە باژێریش کۆمپانیای جۆلت لێرەیە و زۆربەی کۆمپانیای تر هەنە وەکو گەورێت مازن گەورە مەزن یەک لەوان کە شەریکەی ئاسنە بە چەند کیلۆمەتر دەڕۆی ئەوە هەر دیواری شەریکەیە زۆر زەخمە شەریکەی جۆلێت هەروە کە دەچی لە استقبالەکەی هەروە با ئەوەی شەریکەی تابیعە و ئەو شتانە هەمووی لێرە لەو شارە جودی هەیە لێ فرسەتی عمل یەکجار زۆرە لە وڵاتە لەبێرێ ناهێلن تو دەست خوب کێلەکە ئاوادانکردنا خانیت وانە ناهێلن تو بێسەر و بەرکەی شتێکی زۆر سەرنجت پێ پیشاندام ئەو بینایی بەرامبەرمان کامل بە شوشە کەپسکرایە کو ئەمە نوکەن لە باخچێکی مەزنی گیانەوەرە من گوتێ بمە خواردنێکە یا پۆلۆنی چەکەن یا پۆڵندا کو یا بەرنیاس کو کولتوری وان بیت مایکل شێفە بمە خواردنێکی خۆش چەکەتن مایکل which you check for me today? So hi guys, my name is Michael Kulawczyk. I'm a head chef in one of the Azaz restaurant in the Łódź. I'm gonna show you the popular Polish food, which is the most commercial food on our traditional family dinners and weddings. We're gonna do some nice fried potatoes with devolai, which is devolai. It's a bit breast. This one, the best for Poland. Yes, it's the most popular on the Polish tables. Yeah, devolai, which is like chicken, stuffed chicken with butter, parsley, roll it, and bread it with the breadcrumb, baked in the oven, served with potatoes and salad from white cabbage. عندي خارنكا بولوني خوين بنار تجاو خوش تفيم خوش تبتشا ولاتكي خارنت واب جاربيني دير مايكلو. There you go. How it looks like the most popular dish in Poland, devolai with potatoes and the salad. منيش بس بطعمها قيمي وكي قيمة بس تشتكيديكو از بهوا ديار بكن بنار جا خوش تفي أفني زيكي كلاكا بس يا مريش كتشتي يعني أفني أنا كأفا نفرك أفا تقريبا نزيكي كيلو نيفا كيا من تبينن أفا كيلو نيفا قالك يوم مازنا وقالك جيرانه بصانج وخر مريش يعني خر مريش كا وكي نوع كي بقلي كيليت نيفا ويدا بس قالك طعمه ما شاء الله قالك خوشة نافي تشوفو دوفال دوفالاي نوي دوفالاي
كيف من قالك خات كو بتجي او كردن فيردجين بينغافن باش هاوتينا وبوينا كسن قالك جرينك دنابا جواكي بولندي دا سلافوريس دكتور شوانم باشن هي هالو چی بزنه چیلاوه چین دابره معیاس گره باشه دکتر تو جوانی صحت چاوه تو چولی دا تو کاری خوب که نساخت من هيدي خلاص كي مش راضي ما خدمت زور سپاس دکتر چی بزنه پیروز بیدو دانت بی wszystkiego najlepszego. Dziękuję. چینکوی یعنی سپاس چینکوی داربن گله باشه دکتر آریان دیوانه که گله که جوان مرد گلبی هبیتن کنوش داره که گله که برنیاس وی باجیریه لپولانتا که فهم گله که ام دیوی بینین و که جه کاری ویه براستیجی کار گله که جوانه کری کرد من وری پنکاوت باشاوتینه بس بوچی حتی نو که اولان بونو منا کرد میت اروپا دیار نبوینه کو وکیت آلمانیا وکیت هولندا ایت پولندا قادر علی هاته گیرن سی چه مجیبه قربان اول نخوشکامه بو هاد بود افما بری چنده که دواتاوه بو اجا وقت کات نبو بو چاندنه که ددانی بکن آنجی بریجا که چکنش بر هند من ددانش دستی همه جلسه که دابو چکر و اکو دیاره ددانه بابو چکر ترعسا تقریبا شوله 40 دقیقه دابو بدستی حتی شهیان آخو خلاص کر اجا ابرو هاتی هم ده تبدیل اکادی که این دیگه اینتش تکید تر بچون که وقت مایه های یادی همای رازمندی های و همیتش ماید ورگرتین ایشالا ده هفتی آینده دا شوله خو خلاص که اینو ده بیتا خودان ددانه که تایبت یه جوان و ریکوپک بوچی تحل بجارت ابر که کردگ نجداره تابیتنو تعامل ویل دیلته چاو Doktor Arian jest najlepszym dentystą. قالك باش من بسيارة مارتنا كير بسيارة من بواد ديار بود باش نكون من سربورد قالك نوجدارن في ولاتي هابو لأز قالك كاس شوانا مرتاح نبو باش تساتي ما داف دكتور ايرانيز قالك يال دافوي مرتاح مو كيف خوش بويم اري شكا قالك امازن قلتي بومچو بري دواتا من درو جاد دانايك مش كاست قلتي اسات ما داف دانا من بومچاره كير ماي دمجميره كي دانايك بومن مؤقت دانا انكو وقتي ویدمی دا دو جرا کیف آمد جرا کی بو بیگ جرا کیش دانه بچه بو مشکل تاب صناعینه أرد وگرته و بو مالبات آمکود سالت 80 داخله که من حفظ الله نیروی رحمت خدا لبن اوجل سوئده بو او بو اگر کو براید مبینید طبعا دکتر خلیل که اوجی یکیش دکتوریت مازنت هولندا شولت که تل بلژیکا کلینیکت خویتین او بو اگر تو شی بیجی براید خو یدی بینید مبینید تو دکتر سیاد بینید تو خوشکی بینید تو مالبات خرابین هم دیار بکین بو چین دیار نبوینه کردت من پولندا افریکن وصا همي برنياز بوين الفيوالاتي امد كردستاني ان امد غير ولات هبنان ياسين كمالك فاكتور مايتين اگرم بو خنتف اكيشوانجي ابو كو راگهاندنج كيمات يا فيوالاتي بونمونه كردستان 24 افریکال ویرم پی خوشحالی مزدر کانالت میت کردی بردوام نهادین سردان و منطقه نکرد یا فيوالاتي نکرد کو پتر کرداب نیاسن كردستان 24 هات بجام دي سر گوهت هابين هفته دي سر گوهت ها بالا خوش هبران كنا سر جواب خدمت کردن هوا فخر بو قال صابي دكتور بونمونه دچن تک بسیار اودی به ما دانتخامیای چیکین طیبت اما پیشکشکار و هنرمند جا خوام بیاجید که اینا کنی ليش ندزا رحمتي خوش كرب بس ضد ما ديار بن تشتي نيهات لبولندا قربان که گرتش نيهاتي بس سر نساخت مینید و تمن نساخت نکه خلک اروپا شوازه که دی برای خود نه وکی کردستانه نکه ام گلک تشتی چیت که وکو بوندینگ وینرت کمپوزیتینه تشی بیجی بدست کو ام دانا ناتراشین بنی راتراشین دانا نینه بس ام دستی چیت که ام نارن نکه گلک حزا خلکی ال سر های بونمونه یک دیت اویر 22 سال عمری اوی نوی دانت بی بهترانین چون که 20 سال دیگه دانت بی خراب بس تشتی جاند وید بله تشتی جاند وید 5 سال دی رعیا تبادل بو تو چی تشتکی دی چی که نرماله طبعا چه بینه يعني هذا بين بوندينج احتمال كردستان جابيتن بس كان چه حزا خلکی سر آیا دکتر چیت کم ویدیو چون که تایبت مندیه که راستی دبی منوال بی تشیان دستی هم تو چیکه یا آخر یا دستی وید تجارت البرنب يعني بونو من تخت ما كردستان هوليري دهوك زاخوه سليمانيه
بنقابك أوصى بابن يعني أف خبرة نقول كرد مال أوروبا هاي بولندا هاي بويرجي ببي بله او حیات پلانی دای همی گفتم ما ویا خدمت ملت خوب کن خدمت خلکی خوب کن یعنی هنده جور حتی من حاضر له بچم گنده که کردستان ریمخار خدمت گندی بکم بلا بس لیدنش بارزان و دیرلی که وش لازم بچنم مثلا حولیر بوددان اشانه که هم تشتکی من حاضر هل بری هاری کاریه که یعنی استاوا که چکم کو فول اپشن بیت همی تجربه بیت خدمت وان اب کم و همیت سری مدا بس اوا دبید برپرسید برند یعنی خمیجه بخون هاری خمیجه بخون بس مهر خما های مهر هزر های بو کردستان هر كردستان كلك بصبرة لی کردستان هر روزه کردستان باور بکه دهيت وراتي از در چوی باجر مدیکال یونیورسیتی آف لوز لیرم من ماستر اخول ویرا گرفت پشتینگی من پی اچ دی مدیکال یونیورسیتی آف وارشاوا گرفت من 4 سال بیجم پشتینگی 2 سال من جوانکاری الخالی کاتوویتس لویرج از در چویم و سبارت اندیگل کورس دیت تو چی بیجید داخلی اروپا دازه چویم حتی بشم شیانت خود یار کم هاریکاریا نخوشت خوب کم البته تا ویره هاریکاری دوید یعنی گلک جارای هایجی نه مثلا جوانکاری و نه مسئله تشدینه بو مسائل نویسین ارتیکولاجی گلک ارتیکل منت بلاف کرین ناف گازیت نف دولتی دا من بحثای خوی دکترای سر جداهی ناوبرا دانت کردای زاروکا و جداهی ناوبرا گل پولندا کرمون یعنی یکم جور به بحثا که وزات تا کرم من وقت ازاتی مدهو که باور که سه حساب خودسا کیسته خو من زاروکو فحصت وخرسك حسابهم بتشكر بس بخمتي ودوشم خدمتك وجام بكم بو ما كردا بلا ما جيت تشتك حبيد بونونا جالك دولة حبون جوازية دانت تركا وعربا حتى انا كاجي بروفايزر من يعني تقول تعرف اشتهات يكرم شجره چنم جامل بردوام من كد جالك دد حتى امت بي دانت شيريت كردا بيني نويرت بين فحص جينيتيك بو بكين بزانين كا ریچل کاوال کیره هاتیه درسته های دکتوریت عامه تنید گلک زیرک مدیریت خستانه یعنی پروژه مازن دسته ودا لید بدنگن ل کس نینه کس لوانا پرسیدن باور بک گلک پولندا تو شینیزی کی بیسی دکترا بینی کو تخصص تو یعنی کردستان پیوستی کا زده و پهی کرد مدنی اصلا پخمتی ویتشته مچجه پالنه ده مچجه سر خوشور نکری مخونه چمان دی بونده کو یک بیجی تو کردینی آنسر کردینی خو مچجارا چه مناقشات گل کسی یعنی نوین من نکرین که ام سرکفنه نینین ما همی گفت و بودیار کری ام کردین ام اوین او دمینیشی كردستان 24 چونکه جوان کانالانه او کانالان کبراستی بینره که گله باش لاوروپا هی کرد نینه اولو که تماشایی بی کانال هنی نکرد سروقا زانکوه دما زانی که امت هاتی نویره کانالا که کردی گوت از گله هستیم هوا میوان بکن بین زانکوه پروفیسور آنیتا که گله جوان پیشوازی هم کرد ام دی چین دیوانا ویرین نخاره گله کرد هنه اولو که وکو بخاندن قستا پولندا آنکو پولونیا دکن و گله شوانجی زفنا ولاتی او تشتلوار افير دبن بيبا بچن ولاتي خوابا بكين كلك جوان بحثي كردان كير Hey, good morning. Good morning. I'm happy I'm here, you know. Me too. Thank you very much. Professor Anita ko ekje professorun البيزانكوين كو عميدا بيزانكو هانه كيف ما قالك چونكه براستي قالك دوستا كردانه بيزانين باش لسر كردستان هانه هر وسا وي ودقال او دكتور نفيري كارد كان ما مستعد بيزانكوي كرد تنسيق انكو جريباست انكو جرب بجن اتفاقيات كلنا دقال زانكويت مين كردستانه بوچو ام كرد هر بجارتينا كو افريكا بتر ما بن ياسن دقال زانكويت ما كار بكان افريكا ينو صار الوان ما مستعد كرد يرن افريكا زانكو هوا Doskonali badacze, świetni naukowcy, osoby bardzo prężnie rozwijające. از گلک و کیف خوشم و بخیراتن بو کلی جامه از نتوه و کرد بو خوزور نزیکت بینم او جی پرکانی نرن وی والاتی الدفمه دکتر سیحات خلیل و آریان خلیل که هر دو کسین زور زیرکو بسپور و شهرازا و کلرن هر زیرکن لزان کویامه naukową, jak i społeczną.
هف پیمانه گل انتك زانکوین کردستان گیره دی او هف پیمان یا چاوه و گشته کیری و این چه کار پیک بدکن Tak, dzięki współpracy z panem doktorem Arianem Khalilem i panem doktorem Sihadem Khalilem. به پشتوانی هر دو دکتر سیهاد و آریان خلیل مدست به چکرنا پیوندیان کریت نوبر زانکویا دهوی و زانکویا لودز دا هیویدارین کو اف بیگ و کار کرنه گلک بورام خوبه بگیرید شوان جی زانستی و اکادمی کده بو هر دو لایان بو کردستان و پولندا زور یا مفادار بید Bardzo owocna zarówno dla naszego kraju, jak i dla Kurdystanu. گلک قطابی الولات ما حسکن بلکی بینه وری دا بزنن که پولونیا چه بوجیانه پولونیا زانکوی تو چانه بوجیانه مصرفه که مازن چید گلک چید پیچک چید Tak, Uniwersytet Łódzki dysponuje i zapleczem زانکویا لودز بو همی قطابین ما جه نوستن آنکو بش نافخودابیند کرد قطابین کو زمانی نزانن چین بشداری دو کرسن اکادمین زمانی داب کن بشوه که گشتی خواندن به پاره بو کسین کو تهنا پولندا جدر و ایکیتیا اروپا بس با زور پروگرامن جیاواز هنه شوانجی پروگرام نوا دنافبر والاتان دا کو قطابیت شن مفادار بن و به پاره بخینن na Uniwersytecie Łódzkim, do czego gorąco zachęcam. لعبی که دما زانکوی که ما گنجه که ما کرد تیتن برنامه که زانکوی که کردستان دیگل بیتن این چند اولی که باریه پیتینن این چند رزل و برنامه کن Tak, rzeczywiście dzięki współpracy między naszymi krajami jest ولی برای پیوندی نوبر والاتین مدا قطابیت شن بخینن و بارنامه وان یا بار بگیریه و چه گرفتک نینه او چه بردوامی بخواندن خوب داد به آریشه kwestii nostryfikacji dyplomów. گلک کیف خوشن یعنی دما توان دبینیم بنومنا پروفیسورن و دکتورن و سروک زانکوان و کلیجان گلک قدری قطابیه و خلکی هم گیرن درست پاس بوده thank you. So, welcome. انا دفعی نخار عندك بسیار خوش دیجه کنی Be my guest. یا لکلیجا و نزدیک 200 قطابین کرد فیلی زمان بوینه Dziękuję za przybycie. Dziękuję, że panowie zainteresowali się naszą szkołą. روش باش سپاس بو آماده بون هوا و سپاس کو هوا زانکو مجه گرتی اما کو باشک زانکو لودز کو کار سرکی ما فکرنا زمان پولندی و قطابین بیانی کو دویت زانکو ما بخینن 72 ساله اول کار ما هر سال 8 ما قطابین کردستان هبوینه گرنگی قطابین کرد لدفمه او کو اوجی نتواکن و حکومت دبی شرمان و نمان خوب کن نزانم که جناب هوا زانیر سر پولندا و نتوی پولندی هنه یا نه بس مجی زیده تر 120 سالا کار بو مان و نمان خواه کریه سال 8 قطابین کردستان هاتین دفمه دافر زمانی ببن جنبتن زمان پولندی بلکو بیولوژی و فیزیا و کیمیا و دیو بشه آنکو پسپوریا کو قطابی دوید بخینید زوربای قطابین کردستان کل سال 8 هاتن زور حزوان سرخاندنا تکنیکی و اکونومی و اندازیاری و پزیشکی بوید چونکه پرک بوید بو سرکفتنا وان و بو ناوان وکو پرستیج و دهاته که باش هبوید داکو یارمتی ها مالباتن خوب کن و هر واسا بشین کار بکن نبتن پولندا بلکل همی والاتین ایکتی اروپا اوان زیدتر پسپورین زحمت جد گرتن کو هم لکردستان پیوز بونه و هم جیل پولندا و ایکتی اروپا دا کو نشان هنده بوید که قطابین کرد زور زیرک بونه Narzędzia, które mogą być przydatne tak w Kurdystanie, jak w Europie, jak i w Polsce. دکتر ویره در چوینه و تانو که هر پیوندی گلوان هنه و پیوندی توید گلوان قطابیت هوید کفن گلوان باشن To jest bardzo dobre pytanie i bardzo z dużą przyjemnością o tym powiem. پیوندید گل دکتور ددانا برس آریان خلیل هنه کو اکش باشترین دکتوران الپولندا و زوربای قطابین مین کرد پشتی دومای اینان الدفمه هر آمادت بید سر سالا کردی کل بهارا دست بید کد بومه زور یا گرنگه و هر واسا کرد نه عرب یا فارست امنی شواند دین کوچه جوازی هیا قطابین کرد پیوندی نواند گل مزور باشه و زور جار مداخاز کن بو نوروز آخو کد هتر کستنش لای بالوز کردستان کو بیروان مدهت و امداخواست کن امش بیرناکن پیوندی توانو سپاس بوغان Ale i ja byliśmy zapraszani, co było dla nas wielkim honorem i takim splendorem, nie ukrywam. جناب سرک کلیجا زمان پولندی کو بجداری دنوا شهر نکرد ادا کی یکی فما گلک جوان هات امریکا ام کیف خوش بون بدیت ناتا ده هوا گلی باست و هف دیتن دیگر زانکوین کردستان هبیتون ان شاء الله بو پاشاروجا کادیا هشتا گشتر و جوانتر کیف فماش گلک براستیم گلک حش کردات کن یعنی Proszę pana, ja się bardzo cieszę, że pan tak to widzi.
از زور حز کم جمارا قطابین کردستان زیدتر لبهن لدفمه لدفمه جیان خود دست بکن و دوباره بهن اداخواست کردن بو شهیان اکادیتر یا کردان. گله سپاس بودم. دوست پاس. Thank you very much. Thank you. ام گله کیف خوش بین جناب پروفسوری ببینین که جگیره سروک پارلمان پولونیا بوی پیشوان کوی چوی جی کسان سیاسین گله اینکن هر گرن کو باشوتانو که جی الوی ولاتی برنی آسا کو دیاره سیاست مداره که گله که دوست کردان پیزانین گله که باشه سر کردانه جان چوا دسپیک ل پولونیا و بسیار حالتات که نبود گله کیف خوش بین لوس jak tu ببینین. Byłem 25 lat w Sejmie, posłem i senatorem. باره تندرستی من یه باشه و تمن من 8 ساله و من 25 ساله خدمت بول سیناتا و پولندا. زور بر سیارتی من ورگرتینا و کوسرو که لجنا برگری و حتی دمایی. نو که اسی خانه نشینم بوم بس از هر اکتیوم دناف سوشال میدیا دو از پروفسور بیولوژی ما و سرهنده دا از کسی که سیاسی اکتیو ما. کوش برهنده از 5 سال سردم کون دهات مزیندان کردن. بردام و کو پروفسور زانکوی من دوام کردیه. لبورینا وان چند سالن که کارت سیاسی دا ملت کرد دا چوادید پیاندی مد گل کردان بو سردمه که زور کهوند زفرید و اسوان و کو نتوایی که ظلم لکریش لای جیران وان و کو مجاری نادن دولت سر بخود چپ کنیا کردی جبر کو میجو کردان و پولندا زور نزیکی ایکه چونکه خاک والات پولندا جهاد بود دابش کرن جلوی جیران وان بود دم 1000 سالان راست کو دولت کردستان نینه بس نتوایی که هب ناو کرد و منظور دوست و حوالن کردنه بتریا بابت کو هنگلک لسر راوستن دیگل مثلا کردان چه بابت بو چه آرشن کردا بوینه که خمک خمجه خار بید مجویت من زور جوازند گل بابت این کردان و به تایبتی سردم بارزانی نمر مالا مصطفى بارزانی کو از هشتا قطابی بوم کو بردام و گوهل خبات و ماندیبونا جناب ویل سرهند کد بید دولت کردی آوا بکد و ملت کرد رزگار بکد ببوچونا من دجمن هر سرسخت گل کرد صدام حسین بویا کو حضرت کد کو اگر کردان بکوژید و جینوساید بکد هماد پروبلم و کردا چاره سرد کد Kurdów i rozwiąże ten problem. No głupi był, no i marnie skończył. هرما کردستان بو نمونه دوی دمیدن که جناب سروک وزیران مسرور بارزانی کو سروک وزیران هرما گلک جوان هاتی آوا کرن جوان ولهاتان گلک باشترن بید گلکن کو بری 20 سال و 30 سال بوینا ولات بس لی نگشتن هرما کردستانه این چند کیف خوش دبن دما این هرما کردستانه حساد بینن کو آوادا کنه که گلک جوان سیاسته که گلک پاکش پیوندین هرم باشن نف دولتی هنه To, że powstał region autonomiczny, rządzony praktycznie... چبون هرما کردستان و رهبرنا اوی هرمش لای کردان و بو مدهیت هجمارتن اجمازترین دست کفتن همی ملت کردان ببوچونامن شانسا که زور باشه بو گلی کرد بس ببوچونامن نو که جدا کرنا کردستانش عراق یا گونجاونی نه بس اسناتی مکو شیرت داد گلی کرد بکم آب خوب باشته زانن که کنگی دمه او دوبارت کم که شانسا که زور باشه و نو که هم خوب باشته زانن تشته هری گرنگ بومه اوه که دولت که دموکراتی دبید بهت دانان و نه دیکتاتوری چون که دموکرات بونا دولت کردان زیاتر پالپشت بو خوب پیدا کرد کد گل کرد و دموکراتن آب خوب نماین دموکراتی پیدا کن دبید دولت کردی چه بید که هرما کردستان دبید ببیت باشترین نمونه بو هر سه پارچندی تر ین کردستانه جناب پروفسوری دوست ما کردان گله سپاس بودر که بشنازی و للوت اسمعی که دو دیدار گله خوش بو که جناب بشتی که پروگرام تراوستینو بریم دست پروگرامی بکن اب پیزانی توی لسر حریم کردستان هاین براستیجی کیف من گلایت هات یعنی پنگاون گلنگن جوان و هاوتین البریجی حوالن یو دوستی توی همی کردن زور سپاس بوده سپاس بو هوا که من زور حوال هنه جوانجی آزاد خلیفه و دوبارت کم که باشترین شانس بو ملت کرد که دولت خو آواب کن سر بنمای دموکراتی و اکونومی آگا باش از صلاح الدین ایوبی کرد که کرد بویا و هر وصا بارزانی نمر رولا که زور باش هویا دیروکا کردان دا منظور شارازی و زانیاریل سرهنه